Lava o Tala Fou o le radio Samoa, tala mai Ausetalia. E tainima se lau tala Ausetalia le voucher le a maua le mātua mo le tamaitite tu atasi o lana whanau e a onga i le primary, ma o lea tupe fesoso nei le toe a matau a onga a meise o mea tatongi le vainga o tamaiti le tu ua wa onga i te tonu lava ia o le stete o New South Wales. O whailo mai le premier, Dominic Perte, e iailo na wha moe talo sia, ia vea ia vouchers ma wha mama a venga i mātua i le tapena ino whanau, mo le toia e wa onga le nei mai aso. O mātua ma i la tau o lo vaia tamaiti o carers e ma waina le voucher lea, ma o whailua e wha aluai, se vai ngā tupe le malo pea ma le se lau 5 miliona. A matatu le asolus pulwalu le masina o fe puali o na avanoa tangata e taro sanga mo le voucher i le New Service New South Wales app ma le a whaingo fia i teipei lawa fo le taro sanga ino Active Kids Vouchers pa pe foi ma le Dine and Discover sa au foi na foi mua le malo. Wa whaamania leo i sini wa mawatu ni chemicals po o ni waila au i tutono le whaleta ele se iturou le na mawa i le tino mariwa se tama i ta i le tu i mātua paramata i le asona nafi. O leo na wala awane mo se fesosoani le tuatusi Pennant Hills Road po le afo le whai de fiafi le mai ona ripoti a vena atu e whaapeolo i eise vevesi o lo tula i mai se unit i le whai tu. Ta ue leo na longo ina ane la tau e se tasi le ainga o no popolenga i le saunga le mu mai na ua taunu watu leo na o lato maua ina le tino mariwa se tama ita i te tono le whalita ele le whalelea ma o lo o whaatino nei su enga. E rei wha mautu ina mai le temine le mafua ango le maniu, se ia mai asu enga le fo mai, a ua wha maonia mai leo na mau atu waila au i te tonu o lea no fuanga. Ua wha matu mai leo le ato se li e talitonuina e ono fisoswani ia la tu su enga, ma lo ia ono aveina se ta vale le tu aingo le Mitsubishi Fuso, tipa truck, ma le laisene New South Wales MAKKAC. Pa mai leo a whaita si la fiane whamtaranga wala au sao ane la tau e talitonu leo le tamaita iwa a fia ma le li o lo tau sa iria e isa la mafutanga ia ma ua tupu aile nei whanau lave. O le sa amataina le Hillsong, Brian Houston, ua whaase e se nei mai o na tōwhinga o le whaiwhi au sini o le Hillsong, ina ia tari atu i mōrianga o lo whetaua ina, sa ia ufi ngā ioinga na whaia elo na tamaa, o lo whetaua ina i le whaia uinga mātanga po sa wanga mātanga i tamaiti. Ni pote le 9 News i le so o whailo ele mōri o Houston, ma waria e fo i di pote o lo ia te ena ia mōrianga. E ono sa fulfitu tau sanga Brian Houston, a o tua inga whaasanga ia te ia whaapesa ia i loa ina sa wanga, mātanga sa whaia i se ari i talavou, i le vaitau o le whipse lau fitse fulu, e au fia ilo na tama ua mariu o Frank Houston, a na tere i tauina le tūlanga i leo. O se pepa lau whaamtalanga sa whaamatuane le whawhiangainga mai le upenga ta whailange le kalesia, wa ta uai o le tausanga taluai sa ia mua i mawai whaamtalanga, e whaatatau le mōri ai no ia, ma sa whaate iai. Ma o le wha moenga la o le te atu i atu ua inga. Nei a tā ua ia whaase ese mai le whaatonu o whono whaatonu le Hillsong, ia taula i mōrianga whaasanga i a teia, ma sa tu ina nani fo ini whautuanga whaalitu la whono mo ia mai i loia le kalesia, ia whaase ese mai le taitainga a o wha ngā soro le mata upu le whamsinonga. Wha mai Houston o le a wha waupeona yeilo na to olua Bobby i fuafuanga le kalesia, o le a taula i tasia mo le whaasa o ina o le mata upu lea. I li pote le coronavirus i Ausetalia mo la matanga le nei vai asa ua whaamawina i New South Wales le so, tangata e sfutonu afe ma le luas furuono, whaamawnia le afia le virusi, ma le luas furufitu tangata ua maaririu. E lua afe fitse lau fitu sfuruiva tangata o ufata otoria i mo tangase, ma le se lau valu se fururima o lo i vaenga tinga ina. Mai Victoria ua whaamawnia le so e to avalu ia tangata ua maaririu, sfuru afe ma le 5 tolu tangata ua afia. O atu i le valu se lau fitu se tolu tangata o lo i mauta ngase, ma le se lau ma le lua i le ICU. Tasmania, 5 se lau ma le 4 cases fou, whaamawnia ai ua whaawau na whaititia le au whaio i la tau e a fia le whaamai i le a fo i whaetua o Ausetalia. O loo whaatali nei, se isiri poti mai leo i Perth, e whaatatau i suenga o loo wha ngā solo, i le whaalave na marili waini tamaiti se to alua, o li potia na whasiotia le la tamai le aso whareile na se imawai atu nei. Ta ua i le poti le 7 News o tamaiti e ono tausanga le matua le tamaititi o Kohan, malona tua whawhine o lili e wha tausanga. O le tamao tamaiti e wha sa fulu tausanga le matua o Indika
kuna silaka o se ali Sri Lanka mai Australia ma ua tāua le ripoti na ia whao o le oti lana whanau I se whale Essington Street I le whae tu o Huntingdale o le Perth I le awhiawhi le Sfereile. O le whamtaranga leo leo o tāua ina longoina I la tau le whalawlawe se telefoni ma le tinau tamaiti le saia longoina nisi o lana ainga e siaki le whale lei Huntingdale mai lo ai le tūlanga wa tūlai mai. E le I wha mautuina le mafuaanga o le mariri o tamaiti ono lo wha ngā solo pere suenga, a lo ta ua o tamaiti na mawatu I te tono le whale, a o le lata mai le whale ta vale, mai tūlanga ese li poti wale a mai le nei whale vlave a mise mōna I tangata o le fisosoani wha vavave na mua taunu uatu le whale. O se whaala vlave ua lulu ina ai lea wha I tūfo I atoa o Perth, ma o isi di poti e wha tatau de mata upolo o tā uai, o le tamau tamaiti o Indika, sa whea ngai fo I mai wha whita auri tau mawhitianga, ia po le depression, mai māsani o na wa ia tere lunga o le Facebook, o lo o wha a wausu e suenga I le nei whaala vlave. Tala ia le video Samoa mo le amatanga o le nei vai aso.